uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ngiza kumenzela umsizi onjengaye onjengaye amen kuphelela ngithi iphinde futhi uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ngiza kumenzela umsizi onjengaye uJehova wathi akukuhle umuntu ahlale ayedwa ngizomenzela umsizi onjengobani ngaye ngoba yena ufuze bani uNkulunkulu amen haleluya amen ufuna sithole leyo ndaba kahle amen ukuze sikhone ukuzwisisa kahle bazalwane benkosi haleluya amen manje na ekugcineni lana encwadini kaGalatia 3 verse lika 26 angithi lika 26 amen funda lapho samile nje amen uyahlanganisa manje umthetho ongumlayi uyisa uKristu umthetho ongumlayi usisa kuKristu angithi sasiphila ngaphansi komthetho kuqala haleluya amen sasiphila ngaphansi komthetho umthetho wasibamba ukuze kuthi uJesu azafike bababoza haleluya amen sibona umthetho usibamba ukuze kuthi singabaleki ukuze kuthi uJesu azafike makabongoza ngokuba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu ngokuba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu haleluya amen ngokuba nonke elibhaphathizelwa uKristu nembatha uKristu ngokuba nonke sokuthi uma ngabe ubhaphathisele kuKristu haleluya amen ukukhulunyiswa indaba eyabantu ababhaphathisele kuKristu lokho kuveza ukuthi mhlawumbe ikhona elinye ibhaphathiso mara akusileli la kaKristu amen ukhuluma ngelakho uKristu ukuthi elakhe ibhaphathiso lenza abantu abenjani abakholwa kuye amen akakho umJuda nomKristu akakho oboshiweyo nokhululekileyo akakho owesilisa nowesifazane ngokuba nina nonke nimunye kuKristu Jesu amen amen kepha uma ningabaKristu seniyinzalo ka-Abrahama amen yizindlalifa ngokwesithembiso ngesithembiso angithi uJesu usitshela isithembiso ngokuthi ngesithembiso amen siba indlalifa amen sizondla ifa likababa ngoKristu amen bakabongoza amen manje lana bona uKristu sidinga uKristu efikeni kwakhe uze kuzohlanganisa abantu makabongoza amen uveza lana indaba engaze ngathi ifihlekile makabongoza amen ingakho mina ngithe ngiqhaqhulule indaba ethi uwesifazana udalwe kanjani makabongoza amen angithi siyazi uma kusadala owesifazana kulana kaboshelelwa ithando khona makabongoza ngathi kaGenesis isitshela ukuthi uNkulunkulu walalisa uAdama wakhipha uEva kuye makabongoza amen kakulapha aqhuma ithando khona makabongoza haleluya amen manje ke ngicela ukuthi siyenze kanje bazalwane benkosi nabaholi bami amen nathi ibandla lonke simile bazalwane benkosi amen sizothatha iphawu leli simfake ufunde encwadini kwabaseEfesu amen angithi amen ya incwadi yabaEfesu 7 amen sizofunda sikhona ukudlula lana bazalwane benkosi siyenze lokho lokho sikuyenze ngoba baba